Udruženje je Stara škola Medveđa za učenike osnovne škole Ljubivoje Bajić organizovalo predavanje na temu Srednjevekovno nasleđe Moravske doline. Učenici osnovne škole u Medveđi imali su priliku da prisustvuju jednom neobičnom predavanju i druženju sa srpskim vitezovima. Organizator ovog dešavanja je Udruženje Stara škola Medveđa. Mi smo kao udruženje dobili na opštinskom konkursu određena sredstva i ta sredstva smo planirali za manifestaciju koju danas održavamo u saradnji sa osnovnom školom Ljubivoje Bajić u Medveđi. Naše udruženje se zove Stara škola Medveđa. U principu naša je ideja da staru školsku zgradu obnovimo i da od nje napravimo jedan kulturni centar koji bi bio služio selu, jednostavno to bila bi ta kulturna svrha te stare škole. I danas ovde imamo vrlo interesantnu manifestaciju koja se zove Srednjovekovno nasleđe Moravske doline. Time smo hteli da povežemo prošlost sa sadašnjošću i geografski da povežemo Moravsku dolinu, jer su danas gosti članovi Srpske omladinske kulturne organizacije iz Jagodine i članovi Viteške družine Crni medved iz Jagodine. Oni će u društvu sa našim prijateljem, arheologom i istoričarem Markom Aleksićem održati predavanje deci kako izgleda srednji vek u Moravskoj dolini, a vitezovi će svojim naoružanjem i svojom opremom deci pokazati kako je tu u srednjem veku izgledalo srednjovekovne borbe, duh srednjovekovnog ratništva itd. I u narednom periodu članovi udruženja Stara škola Medveđa organizovaće slična okupljanja na radost svih učenika kojima se tako pruža jedinstvena prilika da upoznaju jedan deo naše istorije iz malo drugačijeg ugla.